Pozdrav, dragi ljudi. Današnja priča u podne se odnosi na našeg unutarnjeg kritičara. Vjerojatno vam je poznata situacija kada vam se otvori neka dobra prilika ili kad vam padne na pamet neka dobra ideja, kad je krenete realizirati ili kad upoznate neku pravu osobu s kojom želite biti, s kojom želite surađivati, ono baš nešto se desi šta je to što ste davno htjeli, što ste puno uložili, odjednom se javi i taj glas koji kaže: nisi dovoljno dobra, ne valjaš, glupa si, ovo nije za tebe. I gomila takvih glupih drugih stvari koje taj naš unutarnji glas priča. Taj glas najčešće nazivamo unutarnjim kritičarem, ali ga možete nazvati bilo kako. Šta onda s njim? Jer naravno, tu priliku koja se otvorila ne želimo propustiti. I nije u redu da je propustimo. Prva stvar što možemo napraviti sa našim unutrašnjim kritičarem je dobro ga preispitati. Sa jedne strane možemo staviti ovu našu veliku želju, veliki ulog koji smo dali da bi nam se otvorila ta prilika, a sa druge strane ga možemo pitati: kako to misliš da nisam u redu? Zbog čega? Po čijim mjerilima? Otkud ti ta ideja? Tko je rekao da nisam u redu? Tko je rekao da ja to ne mogu? Unutarnji kritičar najčešće nema teksta. Nema drugog teksta osim tog glupoga kojeg nam priča. I kad ga dobro preispitamo i tražimo da nam objasni točno zašto nešto nije u redu, zašto misli da nismo spremni, zašto misli da nismo dovoljno dobri, najčešće ušuti. I kad on to napravi, vi lijepo nastavite svojim putem, a sutra ću vam ispričati ostale tips and tricks za druženje sa unutarnjim kritičarem. Vidimo se, pozdrav!